abaffe omwana w'obwenzi asika oba tasika. Fawaladu zina la yarithu min abihi azani, omwana tasika ku saidi ya taata oli eyamwenda gwe twaganye okumumuwa. Wala yarithuhu abuhu, ne taata tasikira mwana oyo. Lima rawa at-Tirmidhi fi sunani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, olwokubanga Tirmidhi yagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadisi yarawa mu kitabo kye yagamba, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ayyuma rajulin ahara bihurratin, ayyuma rajulin ahara bihurratin, omusajja yenna bw'ayendanga ku muwala owaabwe, au amatin oba ku muzaana, faliwaladu waladu zina, omwana abeera mwana wa bwenzi, la yarithu min abihi, tasikira taata, la yarithu wala yurathu, tasika era tasikirwa. Omwana tasikirwa oli omusajja gwe twaganye omumu yamwenda, no taata tasika. Wal hadith kad sabaka, hadisi twajogeddeko. Imaamu Tirmidhi bwe yamala okwogera hadisi eyo gamba wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi anna walada zina la yarithu min abihi. Imaamu Tirmidhi yagamba nti abamanyi bonna ekyo kye bakolerako nti omwana ow'obwenzi tasikira taata we oyo yamwenda.